Uba Ardan mala basayo mo President ka Voice of the People Party but UMLA ka nongkram habakran ha gajing yalang ba ka party ha jawai ha ka kanriu tarik yoyong araja arpusan ulaong baka election kalakut penban kibadan ha ka sarkar MDA2 kisdang sakawai ka kampenting kata ka policy transfer ya kibriu kibasuba kersan ya ka party ha ki election kibaladam. Dakapapen pau bawat yaw master role ru lapen kenreakam uba Ardan ulaong baka ni kadai ka jinglet don bor baka jing temu penhiar kaput. Ulaong baladaki officer sarkar ki dan bentalang haga kampen hiar kepun kan sapoi ke kela ya kiru. Kumban syukudo baka VPP hadian bakala job ya ke election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency Lingbau Dr. Ricky AJ Singkon House Nambaladam kala kini saya ke Senshar Hakasi Hills Autonomous District Council ki HADC na ka job kan nyongut ki MDC na ka result election haga arpusau terek rempang arja arpusan. Syuk Hajante Hills Autonomous District Council ka VPP kadan prangot ki MDC bat syong haka liang persya pat ka parti dangshan kala dawa bandon jing toket halor ka rukom penlong ya ka election da ka bakenno bakamlong ka bakhuit ka basuba bat kedo bakala don ka jing pendon kam bormat haka por election. Ka election ngaladap mentas dang sedakawai ka polisi pentrim. Menobetip ya kata ka polisi pentrim betip. Ka polisi transfer. Sedang sangat transfer beliau mentah. Wangi ki beliau ki suba ki badai kinangalam ki bayat kersian tangginong buat jong BPP penpoi siapok garo penpoi keleng mampat jios ngobu adu mesti rolun transfer. Modal kata tapi mod ngingin susah nama kata kitu ki besar sitom bat ka Voice of the People Party ni ko abang tu bang nginum ya bi dan lele syashi tom menda mlele balik kira balik kumni on ma pergi semua pergi patlot haladi ngade minister urang masna usang kti juga u BDO usang kti juga u JS usang kti juga u engineer usang kti juga barak usang kti juga nama katangan penhiar keput asyuap nong tanggan ni ladau MLA ladau minister marway u penhiar keput mauhi un kit un shimmi ka jingkri hendrai lada kita ki wei ki officer sarkar ki shagri sarkar ki dan bentalang ban penher keput yu pat ba kena ka kelakan poi ha ka wei ka sni ni nama jadi ba pum kita ki dan benta ko ki pat ba be ngamaham leng ba ka ni ka jingalang ki nong trei sarkar ki shagri sarkar lapide ki chess lapide ki video lapide ki engineer lapide le hot ya ka kam wat long ki shakri jong kita ki license nam kinum ne sa hakata ka bor kuma fi community am ka jingkala kan wan ngelum alat bagita kini dan benta amla banchu le jubor amla banchu penduk jubor ka hot ka jong ki pat ba kayeng baduk kamlawan lingba ka sarkar India kani dengan jingtmu lingba ka program juga sarkar India ye ki bandon ye ki badan ka jaga ka puta ka babia kani ka ka por jo video ni MLA banrai manu banyo ye badok PMA em kani ka kum ka jingbo bet bo renti jong ka sarkar India ni kon ni dan mendayu MP ujungi uban pentip ya ka jing penan gam bakla ya ka por takini ki briu ki badan ha ka bor senshar ko ki patba ni ye kon namar kata kadau ni ko apa ki pat ba pentip shy baga Voice of the People Party ka klemi tang man penjob MLA lani MP yo ba Ricky lani ba Arden lani ban penjob MDC tangi kini em kami ban Shakri yo pat ba ngin yai thana senda jo pat ba ngin tray kat ka bangila ka bor ka but ngin le ka bangi dei ban le ngin le ka bangila ban le nam da jo pat ba bat kanau ni em hakari senshar patba ni em hakari senshar patba kumbala kren daga MDC jongi ni meta hangnu ngi sha temrau ngemdei ban sha temrau hangnu ka Voice of the People Party kan yeng ban yat ban pelailut balik yang mengihap ban pelong yang ke cirang jong jing pelailut namar kamjudan hakan no ka district hagawi ki patba kindo ya ka hot ban penenkam yala ka jong ka bor ka ikhtiar ka jki ka jatang Hajante Hills
Nama kata sekolah orang. Ki penar kini. Kita kibri kibrang sadu. Kibrang sabi. Bani nujo dangdon ki makam dong gerbang perkat lesi. Bani dipai ba penar. Noi balik kawan jaga bagum gini. Yan apa ni yang rang ba. Ban wengi kani kejinjak buram. Napring jongi. Habatin, pej bahagi kisap, kasap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kasap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka batau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.